nomor 2. Jadi kami nehken sakari teman-teman du sendalanan si tepu mergana rasi ngaloken ulun mas rasi ngaloken perkempun iya ngat iya tuah iya ngat jadi endam ada kurang lebih kako pengerana aku nampaikan haruslah agindai pencetawa kin kita ngerana ngat kojarikin kula radat nage amin Gelanggo kariang kaindo bernyenda karena silih ras turang kami lenga merenda dakam dung peradatan perjabunna bernyenda medakam sijadikan galarna utang adat naman banta krina kalibubun. Oh ramli ras. Oh anak kami ras bere-bere kami begen. Aku penggo bingung. Jadi bagemiangan gelah kam ngotang kasterang begindu ketika baswari simuhulienda bernyenda bere-bere kami nge gelar nalakam sehingga larutang adat naman banta terlebih man kam singalo perkempun. Jadi alo kendu enda isap na lebe gelah lakam pigakin kam krina baik si Kutanari bagai peras Tanjung Langkat bagai peras Batu Guru krina selebun bana karikam adila kapndu dakam banci kam ngelebusan kami pe singalo ulumas laulit lepak nalakam kami ngelebusan bagai kuat ni kami memang kalau kendu enda lebih ende. Jadi mankam kalim bubu kami Muhammad Mergana. Melakam serpina ola nindu karib weras sitakna tapi dakam ukur turang kami rasilih kami belinkal karena penggalarenda kam ngalo kenca gelah makalah kam alu Tuhan bas perjabunna ku depanna gelah rendah pagi rezekina kaida kam sini dalin kena suiras pendahinna banci pagi berkelimpahan bantuan maka dakam kampir toto basukur nduk sekala kam Muhammad Mergana kalim bubu kami bahandu karisi meganjang na totondu bantuan gelah makalah kam banci redalan na lumuhuli karena rezeki ratuah singgo pemamasundu kuat ni kami. Jadi gua lo kendo, iya. Pengalondu sekon kami baswari sendah melawan lampas, enda mewala jadi sangkut basukurndu, ngerjang begeda dengan kami kebuluhan kami kempundu, mereka pengalon enda kempak kam. Jadi gua apa nindu bulang di rebelas kam. Kalim bubu kami tergelar singalo perninin. Endam kami reh ku tengah-tengah jabundu karena ndungi kerja. Engkapan karena turang dubur raskan impalndu. Sendah melampas melawan ning kami. Enda adi ning kami. Ersenang rembreh ukur lah kam karena ngalokan pengalandu. Enda melampas melawan na kalim bubu kami. Uganindu, ndima. Kucenda. Jadi sama dengan kulit tadi. Batang, sering apa aja batang na kalenda? Enggak mah, semulin hisap kita.
endam turang lampas melawena karena kami ndungi peradaten berebrendu rasken anak ndu emakana senang meriah lau kurndu karena ngalokan pengalondu bujur ning kami bujurnya dek mereka dumi enak kucena kuanina ma pakai ma kucak tendu sekan du kucak enak jadi engkau senang udah ukur dulu kali bubu kami. Engkau banci kami suruh kucabu kami. Wah, bojur. Ya, mulih ini sab kita. Wanindu. Oh, embah. Sembiring. Tampar malam. Ginting. Engkau kam singala si telu kami monggo. Iya, kampil pedua kan unda. Hai kampil si pedua akan hendak singalo pernincikan. Pernincikan sada kampilna Dua isap na. Oe. Oe. Kampil petelu kan unda. Si petelu kun em kampil singalo bre-bre. Bandu sada kampilna 4 isapna. Oe. Kampil pempat unda. Karena kampil si pempatkan bandu sada kampilna bandu isapna 4 isapna. Karena senina ngerana nade bapa panande sina baga tutup. Senina sepemerintah sepribana sepekalon. Iya, enak unda. Kampil pelima kan unda. Atur kendu karena kampil singalo lumas. Kamban isapna. Santabi dikan Muhammad kami nak berundu, nak bermenteri ni upong kaliu kami. Ijakeran kami kulil bendu naruh kal ibu kami nak urun setiap pemerganya. Kapati kami guna nehken kampil kehamatan. Lah karibas kami nehken kampil kehamatan. Dalin nak buru menteri nak buru kami. Guna cakap-cakap guna nehken. Prarikan siapa cakapan karena percabulan kempudu. Pengharapan kami. Kalimu kami puang kami. Enda kampil kami rikut aisyap. Makanin kami nak berundu anak buru menteri itu. Alau kundu kampil aisyap nenda. Sekan. Apa indah aisyap nenda kampil dah? Maka payo-payo ndu karena isina janari karibat ndu si isap ndu gelah jana katurkun kami kepada karena kampil ibu benda bagaimana kalimu kami ija kami ngusuh ngaduk kulu beli bendu suwe darah parahendu kam kalimu kami suh kukakan sungguh berincikan sadakata sadari kamdai maka sendah kami ngaduk kulu beli bendu enda sekan kami karena kampil isapan. Maka kalau kendu kampil sepenuhnya dah jenah ngelai kam kari kata kakandu peringat perinin bagai bisa cincikan. Sekan kari kata rasa suruh kami si mencakap peringat pas berinya dah. Alo kan, sekan. Kau nak beruntuk kuangin. Engkau alokan kami. Enda dan dun ngadai sah kendu karena kampil nandai kalian buburas puang. Kainge karena surah-surah andu kainge kata kampil bagi gap kami. Karena harus ingat-ingat 3 bulan si lewat bukan enda dah. Maksud du gelar nama lebo kita selepakan wari mah bageng maksud du. Bagenda ku akap kena adik karena selepakan wari ni du. Ela bokap karena selepakan wari kuidah pertemte grina aras kalimbu ras puang te bagi ku akap. Saja enda dan du labo sikeparkan kaliman kalimbu terjang kita saja ngenca ku akap. Semalna si biasa kerjakan kami bas jabu kalimbu kami karo mergana so pelenga kita singet-singet enda dan du karena janji-janji inta sidang sekejalapan gaman lebih kita
Iya, sesalam naman mga pangulong onda. Pengulo dalang payong. Oy, iya Aras pengulo Japang enda kena Jambi atau Zakinenda. simpang telu aja kok onda. Simpang telu. Oke, gua kini, puda. Entah ija karilaman ya gelaranku. Minta maaf aku menuan takrina. Jadi apa yang aku sebut gaman simpo gelah tedis kam atau tujuh tangan begenge kokap ningku. Pertama Sirjabu Rei Eskia Sembiring Keloko Kutana Jambi. Payong permen. Ya. Simupus Ramli Sembiring Keloko Aras Ernawati Buru Setepu Jambi. Ngalo tamunya. Bapak Nande Mereksa Sembiring Kutana Bong Mulia. Nande Bapa Sedar Sembiring Keloko Kutana Simpang Telu. Seninang Rana Sedia Sembiring Sunilaki Kutana Batu Guru. Anak berutua Pasti Ginting Kutana Simpang Telu. Anak beru Singrana Pihir PA Ras atau Marikena Bangun Kutana Dalang Payong. Iya, aku jelema mongkom tanah Indo bubu kami. Anak beru Menteri Salem Sembiring Kutana Dalang Payong. Kokap dapur ke. Senina buka tutup Litna Sembiring Kutana Namo Datuk. Pengulu Abdul Muis Genting Kutana Jambi. Stabi ke aku, tak pernah tahu karena ya gelaranku. Siapa yang sebut gelaran itu gelah tujuh tangan saja kokap. Sisera Belisa Setepu Kutana Dalang Payong. Simupus Mulyanto Setepu Ras Dewi Rustina Buru Tarigan Kutana Dalang Payong. Bapak Nande Senang Setepu Kutana Uruk Gambir. Nande Bapa Pihir Setepu Kutana Turangi. Seninang Rana Denan Kaban Kutana Uruk Sinemba. Anak berutua Lape Ginting Kutana Dalang Payong. Anak beru Singrana Cahar Bangun atau Sempurna Sembiring Kutana Dalang Payong Uruk Gambir. Anak beru si Menteri Ismawan Setepu Kutana Dalang Payong. Senina buka tutup Samsudin Setepu Kutana Pamah Semelir. Pengulu Analisa Setepu Kutana Dalang Payong. Aku Jelwana. Iya, anggota di kami. Karena harus ingat-ingat nih tandai, mau begikin. Oi. Karena janji-janji entah waktu kita muduni ibas kuta Dalang Payong, mau begikin. Oi. Karena emas siman pedalanan man kalimbubu. Menurut tabel Mergasi 5 Kecamatan Salapian Simbaru. Ailit jumlahna 2.874. 2 gua juta. panindo. Bahasa Lenda, engkau sikapkan do. Engkau nda. Iya. Anding engkau kin. Karena emas. Karena tagih-tagih. Permen kami bagi kuaka barang sitrus kene. Oi. Coba sungkuni apa ikam bibina berukaro coba sungkuni karena
tagi-tagi permentang kau kinsuh basia krina. Kunci mobil kaikin gua serahkan gua kinenda entah surat tanah kaikin enda sertifikat penggo merandal ande bege gua sikapkan bibi krina ya merandal ande bege iya kena Iya, udah. hai reh nina permen kami pe nggo seh krina nggo bikin bibi krina nina Karena tagih-tagih mau ki. karena tagi-tagi. Iya, teruskan tuh. Karena si mesang ninta sidange dalam tapulung MKap karena patung 70 kilo motong kita lembung guluh ninta sidange. Go. Karena beras secukupna. Saja adilaku salah kalimbubu kami ku akap Karo mergana. mbak bahasa krina sengasadung pagi kerjanta. Iya. Ku akap sidange. Terusnya udah. Sejarah-jarah kita kena. Kami pedandung go metua yang entah lupa kari kami teku. Kam dugia kai narikin bas ersinget-singet enda. Kau kape tentang kenca ersinget-singet enda. Anda nak sikatan undai karena patong 70 kilo undai. Dong karya cara enda. Rado rasa kita nin saku dapur. Bukai ku akap. Cuman jenda sitak kena. Ada semekah lebih kami ngata puang kami MKap singalo bre-bre. Karena pengalon na jenda singalo bre-bre menurut cakap tasidangnya dan 420. Gia sungkuni kami entah likin perubahan mabagikin. Iya, eman kam kalimbubu kami, kam biak senina. Coba karena orati kalimbubu puang kami singalo bre-bre. 420.000. Si tertulis bas tabel mergasi 5. Jadi uga pangindu, coba harus semekah kam. Tabel Margasi 5 Kecamatan Salapian saja sikutkan. Saja natapkan pagi krina ku tengah-tengah kami singalo babere karena kami pentra mengkudahen kami pagi ngatur kensa. Ya bujur. Pertama ulu emas 56.000 tambah dirham. Ya, pinggan kedua kan batang unjukan 84.000 tambah dirham. Pinggan ketelukan unjukan 560.000 pinggan keempat kan bre-bre 420 tambah dirham. Perkempun 210.000 tambah dirham. Enak tadi yang kerjanya langsung.
Perninin 210.000 tambah drum. Chicken 210.000. Perbibin 84.000. Buka 42.000. Bapak Nande 42.000. Ikur Sabe 42.000. Senina Baka Tutup 42.000. Pertudungan 56.000. Pengangkat tudung 56.000. Persenian 126.000. Anak buruh Singrana 56.000. Serembah Kulau 126.000. Ikat-ikat 56.000. Uang saksi 150.000. Gambir ikat-ikat 50.000. Ya, jadi endame tabel Kecamatan Selapian. Jadi kena rekap du si kurang na bro. Ya, terlebih nanti kam kali buka mereka ras buang. Bagaimana kita nak berkorong bergan, aku banci sebenarnya karena benang tak.
Ngobansi kam krina kundul kalimbu kami terus kupuang. Anak berus miring, asal litna, kusienda kita kerina.
kemuliaanmu di Ganwarina kena muliku kuta maka kuata bagi ngalo-ngalosa anggoki ya mama piringku ku sayangi kenala wis mama piringku bukan mana uli-uli pagi nande korondu kutana kuta ingat pusu dondaku ku tatap tarik durang campur terulang tidak serudung bangsa berdoa-doa Mamburiluku erdire mambur terisa natap-natap sa kena lawas terjabu anggoki ya turang anak sintua kenala wis sayang nandena jabukan mana uli pagi nande karondena tanah kuda ingat usuk bundaku
Natap tare tura jambur terulang Wida sarunung paksa berdoa doa Mamburi lukur dire Mambur terisa Natap sa kena lawas serjamu Akur dalan dekaro Para mikirin aturang Sila nggon nyember Dan gia warye Ikutan tenturang Kelak jumpa raskena Las pewarie turang udah Laku akamoku Kelak ras jumpa raskena Teku malam pewarie tahu ku gelapna bersora suwe-suwe wakap sorandur lebu kepeken ngatakan mu
Iya, terjang bagi kami yang sa kakak ko perlandang do kalimbu kami, baka di kami landak lawa kami pang, sir jabatan kari bukuy sa bukuy karena apa kan? Iya, busur kalimbu kami ngobansi kam kundul komandu. Iya, kalimbu kami karo mergana ia kam sepemeren sepribanan sepengalaho ibas berngisi sendah ibas perjabun permen kami tuhu-tuhu meriah kalukuru kami ija ibas piga-piga waris singgo lewat dari tenah kam Mkap ibas perjumpaan taibas bernyenda Mkap ibas perjabun permen kami kalimbubu kami karo mergana entah saya gua pagi akam nundai hai karena pengalakon kami anak berundu olah tama sangkut ukurundu makar pengarapan kami kalimbubu kami hai jendanari ku depanna ajari-ajari indulah kami gelah ngasupna kami guna perban samahaga kam kalimbubu kami ija kami nahkan kehamatan naing kam krina kalimbubu kami mama impal kami mami ngata turangku
Bagaimana kami belas anak baru ibas parani senda. Lagi bujur kali babu kami, toto kami mandi bata, sehat-sehat kam, sangap kam cari cawir kam tua. Endam toto kami ni naning kam kerina kali babu kami.
Tanaku taingan si tading kendu tetap kare nande karo jambur terulang widah serudung paksa berdoa-doa mamburi lunar dire mambur terisa ngingeti arita sienggo sirah enggogi anak sintua Dong doa anak sikitik dengar adi gombelin anakku lama tuda terbeluh kamnaku nampilkan bana segelah kelem pagi hati jelma kerina ulah marso karena geluh mesra deng ngemo anakku buat nakanta di dong doa anak sope beli ulah tangisi karena geluh tadi ulah jaga dua anakku langit meganjang adi dahin ku penaku mersan melembab adi kam pagi jabukan dana bersarasa dalam pagi hari dua Geluen dan aku terbancina lah tersilah kena di bekas pemerintah Gia kane kadentane sekerina malu-malu anakku adi mesra Gugeng kendube ngamoku sabak gelah nakam ame harus sekolah lama nayakan harta pertibienda
lakam gimana ku pemindon bapa. Ugengken dube ardaya cuma gelah nakam pagi banci sarjana. Ulau sindu pagi geluh bapandu tadingi cuma mantan narapidana. Oh, 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 oh. Hidung doa anak so pembeli ulah tangisi karena geluh tak tadi. Anakku langit meganja adi dahinku penaku mersan malam. Adi yang ngokam pagi jabukan bana bersarasa adalah pagi hari duduan. Geluen dan aku ajar bancina lah tersilah kena di bekas pemerintah. Dia kade-kaden tane sekerina malu-malu anakku adi mesra. Gengken lube ngemo kusaba gelah nakau anakku banci sekolah. Manusia bagi geluh apanu berteman sekin mandana pun sembilu. Ugengken bagi erdaya cuma gelah nakam ame banci sarjana. Ulau sindu pagi juga bapanu tadingi cuma mantan narapidana. Ya.
budurkan yang kami nandang kam kalibubu kami.